Welcome to Exceltrove Online. It's Saturday Serenade at Exceltrove Online. Sonata taggabi na Sabado. Sa nga gabi, kansyonan ga pa ni Papa, i-request na kapita. Nga igatat Taiwan sa ngaw, si Insan Jenny. Insan Jenny, yaw nga na i-request mo, Tuguegarao Geography. Let's welcome Rick Dayan. Bayari nga baryo ay semi kagitan na sentro. Now let's go to namin sigaran, nilawan na funan na tulagan. Kari kruyu perengge, kari maswerte. Taeg kagapatari, hospital CVMC. Bayari kaya ngayon Manila, talibrat tamitan sa taliban gabanat takay ibaryo ng kagay kakate tamtaaliman naw ayari kamu mapapaw ayari nga parte ay semi-little Santa Fe Arya ko kaya manalebag Riverside kapatang libag Katolitam wawaki Kalaryon na detagosi Katam sa mga pangultimowan Agga-agga na magpalan Bayari patasinan Abang dari na kagayan Ega pagkaet ku ipalapa Ang Gabriel bagay palwa Etam labi malefan Diretso takatagaman Mapasaim mga anwan Diretso tapagbayan Kayari ngamin dyan na bato Ayos sana gobyerno Aye, 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 urat surugag norte. Aye, 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 karitan sur karitan norte. Aye, 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 sentro kapianan sempre. Paigang amin tari, pangitay tangkirang pagkaet ko itagiraking Pakilantamak ko ipalsain Napakonsuelo